Batahaganupan, selamat pagi. Puji Tuhan napa dipahita bani are sadayong. Sehari jalo onta hatani Tuhan nagabe bohal ni apor saya onta pertong kumahita. Pinuji magoranmu Tuhan Yesus, lumai jagai hamba nami saborong non. Hidup akon hanami are sadarion, hatamu mana gabe rigapan Rosi bohal ni perguluhan. Terpuji Maha Sah Maha Yesus. Amin. Kita ganupan nini hata ni Tuhan ayat harian sadarion tertulis bani Kolose tolu ayat sia. Iso sonon. Ulang mamarsiladungan nasyam. Ai domai tanggali nasyam jolma na burukin rapakon pambahenan ni. Ai madasni. Bapak Inang, ijabi pe kita marianan, ipalumba kita marhide ayat harian sadarion ase ulang marsiladungan. Ladung, marladung, iladungi jana marsiladungan. On ma parguluhan na hotop jupah itong-atongan di dunia on. Hata ladung, hata na iluar hon tapi lang domu bani na masa na sasitong ni. Sangaja iluarhon ibagas tujuan ase mengujur bahkan mengelabui gue halak nalegan ase marpangurusion nalepak lang romban bani hata nasitong. Iya, nini napandai informasi bohong, kata-kata bohong jika disampaikan berulang-ulang oleh orang-orang di tengah-tengah dunia, akhirnya bisa jadi kebenaran. Si tong barulangai bodo i perdiate hita di tarohon tene. Tapi gati hata ladung si hol homa i padupar bani ladung naligan. On mahoma tene. Jadi jumpa mah bulan nama siladungan. Jadi hata ladung i pake si parladung, jadi si parladungon padopak pakon halak na marosu marsiladungan. Ya, dunia memang domba podoan. Jadi nini sahalak kawan, utanger labildo anak ni sianuai. Dini hasoban naligat kuma. Lang tamatan sekolah na bideng do iya. Jadi hata-hata na lang sitong ada pelapep yuji kebenaran ni ibaritahon roh na manangar homani ibalosi dengan cara yang berbeda, tapi langkoma sesuai fakta tene. Jadi Bapak Inang, doma na itangar ni pelang sitong, ibadah seolah dong, dopai isahapi, sama-sama sihol pasitong kon habe uhur apa pikiran di beseng marhasitongan. Bapak Inang, tentu hal nasonon, doma membahen kita, menelanggar kita pasiah kon nama katahon. Ulang mara manaksihon hata naso sitong ya mari makaso mancol. Jadi tentu ibagas situasi apa sih paingan nasona yai roh nini atap si paingat bani pan orang sadarion ulang marsiladungan nasyam ya tentu on maromban bani pola hidup baru. Golu na baru na ihasi oleh Tuhan songon na dop ipapakehon Tuhan ubani kita na persaya nini mar hapasingon mananggalhon golu na somarateai na sirsir ana otop ibagas ladungai ubani golu na go hasitongan ibagas borsini uhur ibagas habitoron jana go biar bani Tuhan. Ulang marsiladungan Tuhannya pintu paingat kon ubata. Ini naulang doladung, marladung. Apa marsiladungan ay? Naulang doay. Halak parladung. Sobali lang dear, jana lang patut apor sayay halak ni. Totu golu ni onpe, gok biar. Cemas, bulisah. Masih bulisah. Ini biar dastar botoh. Ladung nihai. Jadi parlan
tidak akan pernah bahagia. Jadi halakna saya sebagai orang Kristen, jika ingin bahagia, jauhkan diri dari kata-kata bohong, ulang ramar lalu, apalagi marsiladungan. Engko sopa jumpa itu tongan ni hasadota marsiladungan sama-sama go biar menrajai. Bagaimana kesatuan persauran ai, boy saling jarang merasakan kebersamaan, kebahagiaan, ketenangan dauk duai. Maka kembalilah kepada hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Damai, hidup nyuhur, masih holongan, masih anjuan, bakon menjolong hata hasitongan. Jadi, pun ni parguluhan. Terima kasih Bapak ni Tuhan, orang sebatah genupan, jadilah penegak-penegak kebenaran di tengah-tengah di parguluhan. Sebelum patong pemahit. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pabayuhon hanami gabi kuria nasir-sir ibaga sarosumu. Doma i pabor singkam hanami humbani bagi-bagi biak na somader. Dihut mai homani uhur apa pikiran na selalu pasti tong diri. Bahkan memakai hata ladung laho mencoba membenarkan diri. Tapi Tuhan hatamu sadari orpaikat kon hanami. Sejujur ibaga sarosumu mangida hasil tongan jana magolu ibaga saya. Romban memberi hatamu. Terima kasih Tuhan. Urupi pargugoi hamma hanami. Laho pasal konrosumu. Terlebih bani golu nami sadarion. Langarung na pono pilobemu. Sitong doai Tuhan. Ia percaya hanami doai. Lantar paurok kon hanami gia HP. Asilang tarbain hanami marladung. Apalagi marsiladungan. Aidop ni ipatalarham doai Tuhan. Ujung ni. Alani eton dimuna pasti mamamuruti hanami. Ibagas horja, ibagas perjumpaan, ibagas bagi tugas tanggung jawab. Hamma hasuk nami simbah. Pasu horja nami sadarion pasti sadokan. Tuhan menguruti. Puji Baham. Amin. Horus bertahan depan.